Dili ka taga Davao kundi da kamkaw na ni. Look at this. The durian. The capital of Davao City. What's up mga kabinta? My name is DJ March. Yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Gulong-gulong din! Just click the subscribe. 2,000 years later. Yeah. Okay. Welcome back to my YouTube channel, mga kapings. Okay. For today's mamumukbang po ako ng durian. So, salamat po sa aking sponsor for today's, no? Akin yung binasag durian. Pasensya na sa mga naamoy. And 1, and 2, and 3. Let's do it. Okay, no? Welcome back to my YouTube channel. Ito na. Pinit. Dandaan lang. Look at this. Dili ka taga Davao kundi da kamkaw na ni. Hold up. Look at this. Nakuyo ang akong anak Reginald inyong The gikoy-koy. durian. The capital of Davao City. You don't do that to me. Das kape. But Pwede po din mo ibutang dere. Sa pula na to. Yan. Purpose na nga ni parang manimahog durian. Look at this. Kapoy na kayo ni Bakap. Salamat sa nag-sponsor. Kung gusto Look sila, at this. budak kayo makapangyarihan. Ang walong kumutikop sa dagat. Ano ba to? Yummy. Dapat dahan-dahan lang. Love it. Look at this. Durian na durian. Sumuta. Gusto ka?
Sikreto lang to yung namin wala na pero tanawa na akong pinaingon. Inahinay lagi. Ready matulog. Men find out. No, 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 no. But Look at this. No, 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 no. Ambot sa flavoran eh. Basta ang importante sa kuha durian naman eh. O ba lang sa variety eh. So wala na. So tapos na mukbang. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Ito po si DJ March Barrios.